Uksiang jang kasengking atiar HNLC uba sadon bela haka pratarik ukala lingkot haka jing yakandu bat kilat pathai kubor Hashilong Press Club ulayatu bakajing wengno ke HNLC ya kajing yakranya suk bat ke sarkar jilla kumju bat ke sarkar India kadai namar kajing bamdan ke sarkar ya ka political will. Nakaliang uksiang jong ke HNLC, ulaong baka jingweng ke HNLC kadai namar baka sarkar hi kayat daka legal perspective kaba nakaliang kaseng, kam yahap, ulaong ru, balada ka sarkar kayat daka an, kajing yakranya suk kampoy syanu-syanu. Ulaong ru, ba kajingweng ke HNLC, kadai namar kajing bamla ka sarkar, banweng ya barok ki case, bala syak pengat iki dekot, bat kinong yalam ke HNLC. Ulaong ru, day nakanikadaw, ba kinong yalam bahakmat jong ke HNLC, kimla banwan syakmat. Peace process nomor ba kasen HNLC kawan hadap tengkok bantuan sokar na menyusup no menyetruai sokar kata ceasefire bantuan sokar begini keren baik political demand kepada sokar kalakin sting kemudian kini kawan bayo ini sokar MD and way kami semua lah betul ini bukan saya itu ngibunya nah dari sini ada di kontrol sokar but ni kerpalu itu pun sokar ba kali berdua nak ini saya kalau memang ki brokin ulang terkum ka jikmu jung babon malang de jikmu jung sen di maksudnya ka HNLC kalau ba withdraw na peace process kredit ka klamong ba balaweng ya untuk kutor jiksa ta kali poin ta kata ai kadai kusur kadai ka kulu yang sarkar bakat suku bang shobi ban yakran tangdam lada ka sarkar pat ka promo ya ka jadi general demand mereka terkapai di general demand saya kemudian syabi banyak kan cekmat dan kasyong sarkar muda kasyong ka agency the ball is with the government not with the agency so process ini temporary arrangement para perlu di peace process kami yang waiving ya baru di criminal charges kepada sarkar itu tega kadang uji fair ke safe passage kami pakai ke amnesty safe passage kalau mungkin yawan yarung yami ya kadang ya kana ya harta ko kami ka permanent solution ya kata ka apprehension jumi mengalam ke Chelsea mereka kan temporary arrangement bala banyak kan cua tapi sontak saya posisi kilayawan lah ya kan kita kapang ban ong ban banyak kan di amnesty ban withdraw cases ban waive no criminal charges baru kam kelempoi tadi mentala lagi ong ba kala le ki ke Chelsea kata bakla nama arti kisna lah ya kan mapun sin nalo bala ya kan officially ngaku mentol lapor sekolah ban withdraw kita nomor laki dami kita intention banweng bantrol di cases banweng no cases berkait amnesty in general iki bro tegawut kadai tang kebasyukulong kam dadai coba nama arli kisna madap dulu temen ba banrai to ita kan dia kalau ada ajang news pas ni banrai kata dan kam di kita coba keno bawa ke Chelsea kalau dia kertiru kepakalai Andrei kali sarkar ba kan shu pasal na bumui ke ba kali political issue ka ba kasanya Chelsea ba sarkar bagari India dan ba sarkar jala itu ko kadang kami ya ka political solution om banyak di legal approach apa bahaya itu belum ki emissary juga Chelsea ki ba asa sini di sana kini ki ba fully authorized daga body juga agency teman cu insist ya kata ki jingwang kita ke long squad itu lagi na ko ay ging gitu loi haba la full authority hanga hukum untuk la full authority bangin betul ni kam syakmat loi nakalian si bos sarkar ki sokri apa yang tak ono ngomong cases ke lada ngomong cases jingwang kita bidal kam to jumudi ke daraweng nama kita ke balawan sendiri kita ki si members jong sen ki senior tu ki bala alai kusnam ki bala don sen tega mo ki yaki la full authority ki bala kashitiru ke badra si sarkar lu ada syai ba kini ki bala designate ke Chelsea lawan sini with full authority to carry forward the peace process tambah naga yang sarkar melak banwangi kita cases or kemai ke Chelsea kalau ngata sarkar ka keluar kan drop cases baru in black and white ai ka general amnesty kerja kan ka kuliah kata apa ya kata pengalaman nadu benar kan ketika perspektif
Kalau government kau the ball is the HNLC code kalau ya kes umwe tentang syak somon pun bang. Tapi yang NIA somon tentang syak somon, tapi yang magisterial code somon tentang syak somon bang. Gino yang mana khmat, cukup nol niat kata ball sih HNLC. Kasih willingness tu masyarakat, kasih political will tu masyarakat bahkan le kepada kau. Yo iba ka HNLC kalau demand ru ban weng untuk ke ban under that. Katu kada di general di mana balabu nado pas sedang dicingkran. Ang wabut ban kun ba hakili ki por ba fikran during this informal and formal peace talks na. Kay iba na kaliang sa sarkar kabu kita ki criteria na ya ka HNLC ba kini criteria ki pendak bangin weng ni ka ban. Kadon ni ang Haban ban jawab ya kata kacing syar long syar declare kacing si hasil legal organization marja. Katur kajubah bangi yakran perbanding bang misra kajubah ko basyahi kolong ba i na kaya siya peace process syahmat kar sayapi kita kajeng ba lo kata makaan bakal kan yapi alo selo kamla ban don kan natural death ya kan ka himbe kalau ada kim kendang menta banyak peace process yo kendang hadir lu itu kata penuh berbeng ya kata Cik Syaban ni kat Chelsea kemudian kedai general di mana bangaru nungkong ni lah kan tapi ya kata apa kan pun macam tu tu kalau possible ya kalau mana deploy case pun ada charge sheet pun pi kumangong kani dan kami political solution kami banyak dengan legal solution nama ba ngaku miladi kumba dai mo yang sebalang ni langat cibun case perbaiki ILP menyengat adu spa live hope mengapa kita begini memang saya ingat dulu ispak live hope kes bagaimana hendak on dialog baru betul no like asal tu like link modal kes itu bagi job ko kemudian kalau memilih kalau sekarang kalah kan nomor ispak live tadi itu damage itu lah ada withdraw lu likely kibarung kes kibarung hiki bom belas kes tang kita kes kemudian kita akan langsung kesawal dari perkat nama ba nakalian home ministry limba misra iki omba none of the crime of the agency are heinous haba kat representative of home ministry none of the crime of the agency are heinous in nature kamut kalanti bun betul kata di kadang dai bendom nama rumah kamut sio por bnia bonji license of sale itu ngatai lah kalau ini suka kekerain jenis yang jilo banyak jenis ya kita kan lah baru withdraw boleh mana withdraw kita kes bentuk yang kau ya ini kita kembali lagi bis kursus untuk terus kata ini ke problem kalau ini kapal yang aja itu dan kalau ini kata lalu ini perkat kita ke justice injustice ke bala aja satu kemudian kampus itu ke bis kursus more injustice will be created in future. Tetapi expect more injustice. Dan expect you dang bun jingsha kidnap dang bun jingsha kam terorisme kam teroris ke tetapi expect bagi kita kan dang juru ni ayah kita jengkong jong IPS. Hadu mentah ke solution ke political solution ke bala wan tenda pendetang bagai MNF. Dengan iklan dengan cincin pun nanti seorang orang kita tambah ke MNF. Tapi yang kata kalau kita long pending lo, naga long pending, UNDFB long pending. Te lain waktu ini kisah kita bala kelihatan lama no, kata kepada orang kisah kita yang kenorin kum ke Alpha, kum ke NSCN, bat kita itu kemud maki itu kemud lada muyol ada norin tak ni perkut pun tak sih supaya.